Chandel Police na lam ekar yankaidage popi pambi yanthatre khulakpa ni fare. Chandel District Police na luchungba punba security ge team mamana akhanaba drive sathaduna district asige khonmullen amasung khongtal area da ain kaina lam ekar kunthra ga mangarom da tharamba popi pambi sing yanthatuna mangan khre haire. Manipur Police ki PRO na thadorokpa cherola man hai. Chandel District Police ki SP gi midyang makhada SDPO Chandel na lusingba Nipan suba MR tara mga suba AR khongtal COB ge apun ba timamana chakpi karong subdivision gi Indo Myanmar border da laiba khonmunlen amasong khongtal area da ain gi wangbada lam ekar kunthra ka mga romda tharamba popi pambi sing yanthatuna mangan khe drive adu gi saruk ama oina security gi team aduna plastic polythene amada yomduna leramba kani kilogram Aniga gram samnga rom khangpok sang amadagi fagat pangam khe popi thaba sing na sisinaramba khangpok sang tara sumai thadu na mangan khe drive adu da saruk yakhiba joint team aduna numit kharani gi mamang dagi taraga manga suba AR ge khongtal post kem tawduna lerakhiba ni haire amarom da ngahan kangpokpi district police na forest department amasung SDO cycle gi apun team mamana Pangjang khulda ain gi wang madalam mekar taraga mga romda tharamba popi pambi sing yanthatuna mangan khe thaudok aduga mari lainana police na FIR ama laukhatle haide ing lisingani kunithoi gi December kunthra da kangpokpi district police na lusingba combined security team amana sejang khulda popi yanthakiba drive aduga mari lainana ngarang S saikot khulge khulakpa salal khongsai sahi yangkhai ga taret apukbagi meng dempau khongsai amasung Kolen khul 8 miles amasung chawang kiningge khulakpa satko hau kipgen sahi kunthra ga taruk apokpagi meng ngamthang kipgen farba khulakpa ni gi mathakta regular case ama lakhotpa ga loinana kangpokpi PS na makhataba investigation chathari haire Cookie Chiefs Association na popi muthanaba lainga ki thoksil da sauganaba warep laukhre Chief Minister N Biren gi midyang makhada changsiliba war on drug 2.0 asigi manung channa Popi thaba si mapungpha na muthanaba gidamak government ta mapungpha na sagat kani haina Cookie Chiefs Association Manipur gi Vice President Holkhomang haukim na phongdokre ngarang icham amade Cookie Chief Association Manipur na Churachandpur da laiba me Songgel Model Village ta laiba District Training Center gi holda Popi thaba mapungpha na tongnaba Churachandpur District gi Village Chief amade public leader singi khanani raba thoram ama pangthokre Paumai thone 2023 da CM saruk yakre Puwari da soiba laikhiba sing kauthokna rase CM Senapati District ki Faibung Khulenda ngahan dagi hauna pangthokpa hokiba Paumai thone 2023 da Chief Minister N Biren saruk yakre numit humni sathagadaba thoram adugi nini chanba numitta chief guest oina saruk yakhiba N Biren hai Puwari da soiba laikhiba sing kauthokna baga loinana ngakpi batam lase amato oiba lingjel manabana state asi mapungpha na sakhotpa ngamgane miyam gi mateng yaudrbade lainga khaktana mapungpha na sakhot anba ngamloi Siza Hospital the kidney transplant humbudraga mga mai pak na pangthokre Siza Hospital and Research Institute Srige achoba benser magi makada Hospital asida mamang saigi haukiba December 3 humbudraga mga raksuba kidney transplant mai pak na pangthokpa ngamkhre haina Hospital asigi General Manager Santas Sekhar na paumi sing da phongdokre ngarang langgol da leiba hospital asida pangthokiba paumi sing ga unaba mada Sekhar na hai Kidney transplant mai pang na pangthokraba anaba humbudraga mangagi manungda hompugani pandi Manipur machang aktane taruk na Nagaland amade yumthang nariba Myanmar dagi amane transplant sing adu Srige nephrology consultant Dr. Gulibar Posangbam consultant urology and renal transplant surgeon Dr. Somorendro Paunamamade Srige urologist consultant Dr. Mahele Maharabam yauna Siza Hospital gi kidney center gi expert sing yauna anesthesiologist team mamade Siza Hospital gi staff sing na mapungpha na support tawna badage operation sing adu mai pang na sathagi bani haide Assembly Constituency hompugi final photo electoral roll Fongkhre Election Commission of India gi schedule gi matungin na ngarang Manipur gi chief electoral officer na state asigi Assembly Constituency hompugi final photo electoral roll Fongkhre Hiram asigi matang da lamphel pata laiba chief electoral office ta pangthokiba paugi miphamada additional CEO N Pravin Nahai 2023 gi January amada qualifying date waiduna Fongkhiba electoral roll aduda punna elector lakunga lising yangkai ga taret chanipan yangkai ga mari oike masigi manungda nupi lak taraga lising 8 ganitoy chamri kuntarok
नुपाना लाख मापनगा लिसिंग मरफुद्रागा मंगा चनीगा सुमना निपान ने अमदी थर्ड जेंडर चनीगा कुन ओइखिबगा लोइनना फाइनल फोटो इलेक्टोरल रोल असिगे जेंडर रेशियो असे लिसिंग अमगा सुमना होमपुगा निपान ओइखि हाइरे लोइनना इलेक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो ना हाना चादा यांखैगा तरे 10 तरेट सिनो लेरंबदगी चादा यांखै तरे 10 अहुम मंगादा हंथरखे मसिगी मरुइबा मरम से डुप्लीकेट सिंग कक्थटपा युम होंखिबा मदे लैखिदबा सिंग इलेक्टोरल रोल दगे कक्थटपगी नि हाइखे महाकना मखाताना हाई पोलिंग स्टेशन की अपुनबा मसिंग असे हाना लेरंबा लिसिंग अनिगा चमापन यांखै मापन दगे हंदकना लिसिंग अनिगा चमापन यांखैगा मंगा ओइरे पोलिंग स्टेशन मरी हंथरकपगी मरमदे इम्फाल ईस्ट अमा हेंगतलगा चुराचानपुरदा मंगा हंथरकपगी ने खोंगथांग असी ECI ना इंडिया पुंबगी ओइना पोलिंग स्टेशन हंथरबा पाइखटपा खोंगथांगी मखादा पाइखलकपनी हाइखे अमरोमदा सही तरागा निपानदगी तरागा मापन फाउबगी मनुंगदा लैबा इलेक्टर सिंग असी अपुनबा इलेक्टर की मनुंगदा चादा अमगा 10 कुंथ्रा यौदुना पुन्ना लिसिंग मरीगा चामगा मरफुगा तरुक इलेक्टर याउरी हाइखे ECI ना पिरकपा डाटागे मतुंगिना इलेक्टर अमगे फोटो असे AC अमदगी हेना याउबा स्टेट असिदा इलेक्टर लाख अमगा लिसिंग कुंथ्रागा हुमदोय चामगागा यांखै हुमदोय लै वेरिफिकेशन कन्ना चथदुना हौजिक चादा 90.3 सिनोदे लोइसिलक्लै वेरिफिकेशन असी लोइरबा मतुंगदे मणिपुरगी असेंगबा इलेक्टोरल रोल अदु ओइरगनी हाइबगी थाजबा थमखे प्रोजेक्टेड सेंसस ता चही तरागा निपानदगी तरागा मापनगी कांगलुपता लाइफम थोकपा मी मसिंग लाख अमगा लिसिंग निफुगा तरुक सहुमगा सुमना अमगी मनुंगदा इलेक्टोरल रोल दा लिसिंग निफुगा तरुक चामगागा मरफुगा तरुक खक्तमक लैरे अदुगा चही कुंदगी कुनगा मापनगी कांगलुपतना लाख तरुका लिसिंग मरफुद्रागा मंगा चात्रेका कुन मंगा लाइफम थोकपदा लाख मरीगा लिसिंग यांखैगा मरी चात्रेका कुलहुमदोय इलेक्टर खक्तमक लैरे अदुना लाइफम थोकपा इलेक्टर की मसिंग असे चपचाना लेहननबा स्टेक होल्डर सिंग पुनः थबक तौमिननबा अपील तौखे चही असिगी एप्रिल अमदा फोंगदोरिबा इलेक्टोरल रोल दा हेना फबा इलेक्टोरल रोल अमा ओइनबा होनगनी हाइना थाजबा थमखे GB पांगथोकलगा नै ऑल मणिपुर बैंड पार्टी एसोसिएशन की जनरल बॉडी मिफम लाखलिबा जनवरी 9 की अयुक पुंग 10 ताबदा खुराई नंदैबम लैकाई सलांगथोंगदा लैबा SSC ग्राउंड दा पांगथोकलगा नै मिफम असिदा लमदम असिगी सिविल बैंड पार्टी सिंग ने सरुक याबियु हाइना एसोसिएशन असिगी जनरल सेक्रेटरी KS बिशंबर न थादोरकपा चेरोल अमना फोंदोरकले चाइना दा कोविड की केस मसिंग यामना हेंगलकपदगी हॉस्पिटल सिंगदा अनाबा थमनबा फमुंग लैसिलक्त्रे चाइना दा कोविड नाबगी मसिंग यामना हेंगलखिबना मरम ओइरगा हॉस्पिटल सिंगदा अनाबा थमनबा फमुंग लैसिलक्त्रे हाइना ऑफिशियल रिपोर्ट अमगी मतुंगिना फोंदोकले हौजिक चाइना की केस असि खांगेन हेंगलकपगा लोइनना हेल्थ क्राइसिस मायोक नगदरा हाइबगी नुंगनांगबा लैरिबाने चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन माउनिंगना रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग अमदा फोंदोखिबदा लैबाक असिना लौनम लौथुप लैतना कोविड की डाटा से WHO दा पीरे WHO नसु चाइनीस ऑफिशियल सिंगबो कोविड नाबगी डाटा अदु नियम सुमना पीदे हाइना मराल सिरिबने युमसा कैसा नुमित्ता चाइना ना रिपोर्ट तौखिबा वाफम अमदा कोविड नाबदगे मियोय अमा सिरे हाइना फोंदोखिबने नुमित असिगी ममांगदा नोंगमदा कोविड मसिंग मंगा सिखे मसी थारगा चाइना दा कोविड ना सिखिबा से लिसिंग मंगागा चनी यांखैगा मापन सुरे हाइना ऑफिशियल ओइना फोंदोकले अदुबु तोंगान तोंगानना स्टेटमेंट तौनखिबदा हौजिक लैबाक असिदा मियोय चा कया इन्फेक्शन ओइरे हौजिक चाइना दा मसिंग यामलबा मियोयसिंग कोरोना वायरस ना नारे नुमित खुदिंगी मी सिबगी चांग हेंगलकली हाइना तोंगान तोंगानबा सोर्सिंग ना फोंदोकपा लैरिबाने WHO की इमरजेंसी डायरेक्टर माइक रायन ना युमसा कैसा नुमित्ता मीडिया ब्रीफिंग अमदा फोंदोखिबदा हौजिक लैरिबा कोविड नाबगी मसिंग चाइना ना फोंदोकलिबसी हंथै अखोइना चाइना दा कोविड नारीबसिगे मपुंग मरै फारबा डाटा लैते WHO ना हाइखिबदा चाइना की डाटा ना उठखिबदा हौजिक लैरिबसिदा कोरोना वायरस की अनौबा वेरिएंट थेंगनबा लैते US प्रेसिडेंट जो बाइडेन ना फोंदोखिबा वाफम अमदना चाइना दा कोविड संदोरकपगी मतंगदा दिल तौरिबसिदा महाकी नुंगनांगबा पोकपा लै मसी यामना सेंसिटिव ओइ मसीगी पाउखुमोइना चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन माउना हाइखिबदा चाइना दा कोविड ना संदोरकलिबा फिबम असे कंट्रोल तौबा याबा फिबम दा लै लोइनना WHO की माइखिदगिसु चप मानबा मिजेंगदा चाइना दा कोविड संदोरकलिबसी थेंगनबा होनबदा मतेंग पांगलकनी हाइबगी थाजबा थमले अरोइबदा ताबिरिबा पुमनमकपु थागचरे।